سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على ركيل الرتب في ليلة 27 من رجب. يا ربي صل على ركيل الرتب في ليلة 27 من رجب. يا رب صل على ركيل الرتب في ليلة 27 من رجب. يا رب صل على ركيل الرتب في ليلة 27 من رجب. آمن تذكر جيران بذي سلامي ما زدت دمعا جرى من مقلة بدمي ما زدت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا رب صل على ركيل الرتب في ليلة 27 من رجب. يا رب صل على ركيل الرتب في ليلة 27 من رجب. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عربي ومن عجمي والفريقين من عربي ومن عجمي. يا رب صل على ركيل الرتب في ليلة 27 من رجب. يا رب صل على ركيل الرتب في ليلة 27 من رجب. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا إنه ولا نعمي أبر في قولنا إنه ولا نعمي. رب صل على ركيل الرتب في ليلة 27 من رجب. يا رب صل على ركيل الرتب في ليلة 27 من رجب. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين
ربي صل على رتيل الرتب إلى ليلة السبع والعشرين من رجب يا ربي صل على رتيل الرتب في ليلة السبع والعشرين من رجب. Cik, cik, situ, do, cik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Thumma ila arwah jamil anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin. Khususan li hadratil sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Thumma ila sayyidil awliya tis'a allati balaghudin fi baldatana Indonesia. Wa ila arwah sayyidil habib Sayyid bin Idrus al-Hasni wa husan la ruba kabid wa kacai basirun ibana kesarba muhajir. Wa khususan li hadratil marhum Kiai Abdullah Umar Hunyai Muzayyana. Cocokan kabel di Wa jam ila iya. arwah Kiai Haji Kusyairi Abdullah wa Kaji Khalil Abdullah wa Kiai Haji Masyud Abdullah wa zawjati wa Nyai Mas Kufa binti Abdullah wa jami' masyayikhina wa masyayikhihim wa jami' abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa usulina wa furuina wa khalatina thumma ila arwahi kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna Allah jaqdi hajatina wa yuyassir lana wa lakum umur ad-din wad dunya wal akhirah wa ya khatimu lana wa lakum bi husnil khatimah bi syafaati sayyidina ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لنا ولكم ولهن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan ila arwahi Pak Haji Mukhtar, Bu Haji Mukhtar, Pak Sukarso, Pak Sukjan Samsuri, Pak Haji Abdul Syukur, Pak Haji Basri, Bu Haji Halimah, Pak Khotib, Bu Julaiha, Pak Amari, Muhammad Sodik, Muhammad Toha, Muhammad Sodik, Pak Mukani, Bu Suwarni, Muhammad Sohib, Bu Sunsani, Pak Tamimah, Pak Abdullah Hafid, Muhammad Masduki, Pak Atim, Pak Sahal, Pak Haji Rukwan, Pak Na'am wa Zawjatih wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan ila arwahi Pak Haji Abdurrahman, Pak Haji Abdurrahman, Pak Haji Wafi, Pak Haji Ikram, Bu Rahman, Pak Abdul Muhid, Bu Musri Ayuhun, Ya Siti Salama, Pak Haji Abdul Malik, Nyai Mas Kufa, Bu Dali, Bu Haji Salma, Bu Sulihana, Bu Musti'ana, Nyai Wasi'ah, Pak Ansor Taha, Ki Haji Hamzah, Bu Nyai Daifah, Pak Haji Mahmud, Bu Haji Mahmuda, Pak Uthman, Bu Haji Sukarsi, Pak Zainal Abidin, Muhammad Jamal, Muhammad Muhlar, Abdul Hamid, Ahmad Jauhari, wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa khususan ila arwahi Pak Mulyan Syariat, Bu Muara, Pak Hasin Yufadillah, Pak Haji Abdul Ghaffar, Bu Uswatun Hasanah, Pak Syafi'i, Bu Saidah, Pak Yusuf, Bu Mana, Pak Sirun, Pak Aspali, Bu Rusyana, Bu Misnawati, Pak Saluki, Bu Mardia, Nyai Rubaiyah, Bu Husnida, Pak Sahri, Pak Sanawi, Bu Sanawi, Pak Rayyan Ilmiah, Muhaimin, Muhammad Ulum, Pak Durakim, Bu Sana, Pak Naim, Pak Yaidul, Bu Yaidul, wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa khususan ila arwahi Pak Haji Anwar, Bu Suratmi, Pak Qasim, Pak Dasan, Pak Jumar, Pak Ihsan, Pak Thayyib, Pak Kamal, Bu Sunari, Pak Haji Abdul Karim, Pak Yai Taib, Pak Muhrisin, Pak Sarkawi, Bu Risunari, Pak Marhata, Pak Sahal, Pak Sujar, Pak Lapsir, Muhammad Khairul Hudayah, Bu Asia, Nur Akban, Pak Ajib, Pak Napi, Pak Tajuri, Pak Suam, Bu Suam, Pak Ahyari, Bu Musriah, Pak Salama,
Pak Ahmad Halil, Pak Fudhali, Bu Ika, Bu Muirat, Bu Suipa, Pak Ustadz Samuji, Pak Sanatin, Bu Sanatin, Pak Haji Kastolani, Bu Nurbiatun wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa khususan ila arwahi Pak Sunoto, Pak Mahlan, Bu Iyem, Pak Basimin, Pak Sarbini, Bu Kasyatun, Pak Asif, Bu Nyailali, Bu Muhayyam, Pak Tajab, Bu Tajab, Pak Saim, Pak Kamil, Bu Hasanah, Pak Madrian, Bu Sari, Pak Basri, Muhammad Atim, Pak Ahmad Muzani, Pak Parkan, Bu Musliha, Bu Siasi, Pak Jabir Sumini, Bu Alia, Bu Asti, Bu Zamamun, Pak Ajis, Pak Muaji, Muhammad Syaroni, Bu Maisaroh, Bu Supatmi, Pak Lofir, Muhammad Nizar, Pak Mastuli, Bu Bunaya, Siti Halimah, Pak Wagirun, Bu Iya, Bu Hajja Irsyad, Bu Jamilah, wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wahusanila Pak Pairan, Pak Amir, Bu Umroti, Pak Nasiri, Pak Husnan, Nyai Sur, Muhammad Asir, Agus Saiful, Pak Nahran, Pak Aki, Bu Siti, Pak Mulyan, Bu Surati, Pak Nahrawi, Bu Satuni, Pak Iksan, Muhammad Ibnu, Pak Manu, Pak Mukian, Bu Sur Umroti, Bu Ruhana Mesna, Pak Sulani, Bu Sutri, Bu Wapah, Hus, Bu Atifah, Bu Hawa, Pak Homsai, Muhammad Rois, Bu Mestu, Pak Haji Khudari, Bu Aisyah Khudari, Pak Abdul Kafi, Pak Supantan Kaleb, Bu Sarah Muhammad Huji, Pak Fathul Bari, Bu Suasmi, Pak Sujiid, Bu Komaria, Muhammad Saidi Muslimah, Pak Muhajim, Pak Muhammad Sujiin, Bawarsum, Bu Siti, lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wausanila Pak Rukian, Pak Ismail, Bu Sutri, Pak Sorani, Pak Luk, Bu Rupi, Pak Haji Nasihuddin, Pak Yai Samai, Bu Nyai Tema, Bu Riyami, Pak Amar, Pak Anji, Bu Nur Asyah, Pak Supanggi, Bu Ten, Pak Haji Hasim, Bu Sulaiha, Umi Kulsum, Pak Hasanah, Bu Suranti, Bu Solha, Pak Maksum, Bu Nasira, Pak Hamid, Pak Haji Basuni, Bu Kayat, Pak Rus, Pak Senimun, Pak Hasim, Pak Basri, Khairil Anwar, Pak Sujai, Pak Sohib, Pak Ansori, Pak Kusmairi, B Hunaina, Siti Rabi'ah, Siti Mutmainah, Pak Rukai, Bu Kasi, Bu Samuna, Muhammad Imron, Bu Hasanah, Pak Hamid, Siti Rahmah, Pak Adi, Pak Haji Maksum, Bu Martiati, lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wahuzanila Pak Supanggi, Wahuzanila Pak Haji Abdul Jalil, Bu Surya, Pak Askar, Pak Supanda, Bi Maimunah, Pak Doso, Siti Fatimah, Bu Asma, Pak Dai, Pak Nasirun, Pak Rohani, Bu Ama, Bu Supa, Pak Tolahat, Pak Satuman, Bi Khotijah, Pak Abdul Rahman, Pak Abdul Rahim, Pak Sulihi, Bu Juria, Bu Khaifah, Pak Sudarto, Haji Mansur, Hajjah Mansur, Pak Haji Asik, Bu Kangen Muhammad Ja'far, Bi Rifkiyah, Pak Muhaya, Bu Satumi, Pak Madahlan, Pak Saman, Bu Sanati Kamil, Pak Rasad, Pak Basun, Bu Buria, Pak Markai, Bu Sukama, Muhammad Fauzi, Bu Surat, Bu Surah, Pak Said, Pak Halik, Pak Sungkem, Bu Kuswati, Bu Tika, Siti Sofia, Pak Haji Miarsa, Pak Yakub Sutrisno, Bu Rasmini, lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wahuzanila Pak Tinsar, Bu Untin, Pak Haji Muhibbin, Pak Homsai, Pak Sai, Pak Mutasim, Bu Aminah, Bu Musliha, Pak Madlasim, Pak Hasim, B Hamami, Pak Madrasa, Bu Kasyati, Bu Sayuti, Pak Dumairi, Bu Musta'ani, Pak Zainal Abidin, Pak Munir, Bu B Supiati, Pak Haji Abdul Latif, Bu Natrib Yuhasani, Pak Hadib, Pak Nitam, Bu Ngatemi, Pak Bakir, Bu Rukmini, Pak Mukarrom, Pak Sirat, lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wahususun ila arwai Pak Sahani, Pak Majadid Bau Halimah Bu Yana, Pak Sanokin Bu Usa, Pak Rasidi Pak Haji Syafi'i, Pak Abdul Latif, Pak Usmar, Pak Munai, Pak Bu Musnai, Pak Samsudin, Pak Abdul Hayat, Pak Hayat, Bu Hayat, Muhammad Hasib Yusumi, Pak Madhari, Pak Abdul Qadir, Pak Haji Abdul Qadir, Pak Abdul Wahab, Pak Hasani, Pak Aliman, Bu Asti, Pak Husin, Pak Abdul Rahman, Bu Tumina, Bu Tia, Muhammad Hamdan, Pak Abdul Komar, Pak Satimun, Bu Suhana, Pak Sio, Bu Syami, Muhammad Juari, Pak Sadrai, Pak Sulin, Bu Mesnari, Pak Suwandi, Pak Ranggan, Bu Ranggan, Pak Mudasir, Bu Paina, Pak Kusnari, Bu Nayam, Bu Muara, Bu Si, Pak Maudin, Bu Amira, Bu Supni, Pak Haji Marnai, Bu Puna wa usulihim wa furu'ihim. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wahususun ila ruai Pak Janwar, Bu Haja Sudi, Pak Haji Ghazali, Bu Haja Mastura, Pak Si, Bu Yamasi, Pak Sukri, Pak Suwandi, Pak Solihuddin, Pak Musiri, Bu Asma'i, Bu Asmani, Pak Jazuli, Bu Asya, Pak Matasim, Pak Sulifat, Bu Alia, Bu Jemani, Bu Nuria, Pak Bu Amin, Pak Kasri Yusro, Pak Suhana, Bu Hawati, Pak Manu, Bu Satuma, Muhammad Haris, Pak Sukro, Bu Sauda, Muhammad Wahyu, Pak Sanokin, Bu Munantan, Bu Naya, Muslia, Pak Dinot, Pak Ilyas, Pak Hasin, Bu Hasinan, Pak Sinal, Pak Sarpingi, Bu Nuha, Pak Marjilan, Bu Subiati, Pak Labu Tiara, Bu Tihana, Bu Juara, Bu Tawami, Pak Sulintin, Pak Tasan, Pak Mursalam, Siti Jamila, Bu Urifa, Pak Farji, Ibu Ngatina, Ibu Ngatia, Pak Tajab, Pak Tajib, Muhammad Ghafal wa usulihim wa furu'ihim. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الجنة ونعيمها ساد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا
أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلنا روضة الهادي الشوفي وصاحبيه والبقي يا روضة الهادي الشفي وصاحبيه والبقي اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والذكر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا سلم يا سلام على النبي محي الظلام صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الضالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبح الآفل والمائل والطال والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعدما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا من عدم مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فعني له المطالب فلو رأيت العدام كياما على الأقدام قد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب
وخائف لنفسه يعاتب وبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وتركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وأعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي قد غفلنا وكلنا طماؤون في عفو وفي كرم وفي آتاك وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من الأعماق وزاروا الحرم ونادوا لبيك الله أكبر سيل يا نبي سيل يا نبي سيل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك سير يا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا حجرة ضمت جمال محمد اللهم صل عليه. يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا
كاملا بدرا مضى العمر مني وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجر مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجر مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا عين ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الضمام يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي بدا لي من عظيم العطاء قد بدا لي من عظيم العطاء قد بدا لي وحسن الظن في من دعاني رأس مالي دعاني رأس مالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي أنا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم
بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت لنا بشرابه الأكداح بجبينه نور كمصباح بدا للعالمين جبينه المصباح حاز الجمال ونال يوسف بعضه ملئت بمدح صفاته الألواح اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن كنا زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم قولوا راجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على
صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله عليه وسلم. صلى الله. Sebelah luar masuk tore. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنها ما رأينا في العراقين والشام. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطينا ما قد سألناه من عطاياك الجسام. يا نبي سلام عليك عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد اللهم صل على محمد. يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. وكريم
أرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا رسول صلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Habaibana al-ajilla wa ulama'ina al-kurama, para habaib, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, segenap para tokoh masyarakat, para pemuka agama, wabil khusus tetamu kita yang sama-sama kita harapkan keberkahannya, Al-Habib Mahdi Al-Muhdar hafizahullah wa ra'ah wa adama baqa'ahu fi khair wa afiyah wa katharallahu amthalah. Matur-muga beliau paring nalanceng umur, sihah wal afiyah, zahir dan batin, amin Allahumma amin. Wal Habib Ramzi bin Lutfi Maula Aidid, wal Habib Fikri bin Lutfi Maula Aidid, alhamdulillah, ahlan wa sahlan bihudurikum. Sedaya para habaib, natasyarraf bihudurikum. Kami tidak lain dan tidak bukan hanya berharap keberkahan daripada para habaib, para ulama, para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Bil ikhtisar kala bernengkes karena bintang tamu yang datang kaula cuma sponsor. Sampean pun belenek ajeling kula karena pun lebanare alhamdulillah. Estona kula ngetek munceng nikah. Cik gendeng apa bulan pas abak wah moro. Akar tamanco marah celing Habib ajeling kula aja ajeling tamanco. Cuma ya barokan kayak nyelek lumayan. Alhamdulillah, malam mangken adalah merupakan malam takhtim, penutupan majelis kita setiap malam Jumat. Sebiasa nama yasin wa tahlil. Alhamdulillah malam mangken biidznillah paringi terang, paringi tawajen insyaallah. Sekalipun sederhana insyaallah matur muga dadi yakin tambahan amal ibadah saya terima ben sampung doa de para habaib aneka majelis matur muga dadi majelis insyaallah istiqomah ila yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Untuk pembukaan insyaallah na bacaan rengkan ketuana kan gula dadi ya bacaan ketuan atau satur ngatur ketua ya buka tanggal berapa boleh tak kepe atau molot apa bacaan. Soalnya yang bulan Sabel kula ki banyak acara ki lagare kadung nerima konceratan. Nah, insyaallah bi qudratillah mari seneka langsung perengaki nasihat, taujihat, irsyadat, petunjuk-petunjuk edingaki bi kopeng tolong kana kene cek merameh kak mah panitia kana kene atur malih tak ganggu dadi orang se biasa memperhatikan ka ilmu ngergenin ka para habaib para ulama nggih. Jadi orang saya puji dengan Gusti Allah, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, menjadi pendengar yang baik dan mampu mengamalkan apa yang kita dengarkan nanti. Jadi niatin ngaji nikah, cek cuma sabek neng kopeng, sabek dalam ateh, niatin elakonanah.
Muka insyaallah setaja kita tinggal ilmu semanfaat barakah fa alaihi deka beliau al habib Mahdi al Muhdar fa alaihi falyatafaddal mashkurah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya budi karo dek suara nak karo kemekil karo kada boleh jangan lah curu ngocor salah tak patut songkan sekali ke gula padahal gula pun ajalaan. Allahumma salli ala Muhammad. Beranyeng nggih ni sedani atul ngal tok gini Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil izzati warrahman. Allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi rawdatin min riyadil jinan ma'a qiraati maulidi ashrafil insan fama a'zamu hadzal manni minal mannan wa ma lana wa lakum illa syukru wal ihsan. Ayyuhal ikhwan, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi waladi Adnan Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumi jazail ihsan bil ihsan. Amma ba'du. Habaibanal kurama masyayikhinal fudala, deka segenap para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para hadirin, para rabu sesangat dan kaulah mulja'aki dan kaulah hormatin. Alhamdulillah acara rutinan saben malam Jumat kaitah dibimbing kelaban guru kita bersama Gus Muhibbullah. Malar muka pun Gusti Allah selalu elindungin, paringin riayah zahiran wa batinan, potra-potra natati terus pejuang ngah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebisa mabunga kena binah mabangga ke orang sepona benikun para bedeneng tunyah namun sampai paku nang hari kiamat. Amin Allahumma amin Allahumma. Juga hendak segenap para hadirin, para rabu saya rutin hadir tuakin bi gulah malar mukai parengin lancang umur sehat wal afiat. Kula tanya ke panjenengan jawab pekompak. Katina apa kabar saya? Alhamdulillah. Sebab nang malam semakin banyak orang saya keng ben Gusti Allah tak takdiraki asolawat. Gini bagi. Benyakan enggak masih hadir bisa tak hadir? Ya jelas. Ini kepaling sekitar bedelah 40.000-an orang ini. Saya tak ada kan pian tak ningali. Mun gula kan pada tak ningali. Kimalar muka ben Gusti Allah bula sareng panjenengan nikah selalu takdiraki kesehatan nikah kebaik nyareh barokan Kanjeng Nabi ridhona Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kelaban lebat muasalah otabah perantara akancah ben apereng kelaban para habaib, kelaban para kiai badeneng ejalan setong engki panekah siratal mustaqim sampai bedah neng jannatin naim. Amin Allahumma amin Allahumma. Seporan sebanyak makin munyaman musibah tak orang-orang. Kira bagi mulai dari Bromo di main debu vulkanik keluar melo
Tak melo kula melo propoling ko kasya aku. Abersian. Kimbian karo nyongok nang video melolo dek sombengen nah. Ya Allah, tak nyombang. Aduh, jat lagar semakin nyayang jakek. Eki na wengi. Tammo bi kula karo hun lebet nyongok leer cepleng gelem dolem. Mada sini ke Beda Semeru, aduh, banjir, longsor, ombak teki, Beda Semate beri ini sampai napa karo, sampai gempa bumi, tsunami, supatmo, terlepas sagulah, banyak gelu, akhirnya bagi, duh banyak ke keluar dimen virus flu burung, geteh virus koroni, mereka korono. Mari corona, padutong boleh si anyar makin Omikron. Mari Omikron ni ke oskadon you. Mari oskadon ni ke sanglet, bukrim, rinso sasasa ke pikir songai mari na. Selak ngedi ngaki gula. Ini malah ramu kesedah jenis ke paringin sehat ben Gusti Allah. Amin Allahumma. Tu siapa orang ni bayi mu Nabi Odik ni kah gula mereng ni kah si penting si pertama ni kah ben Gusti Allah paringin sekebai deer sehari cokop ni kah pun alhamdulillah. Kina bengki mun ring dimen karo tretan banyak sesake korang akan mun semangken nyalu akan. Kina bengki salah banyak ngakan na banyak seron na. Tel kok gini kah? Allahumma salli ala Muhammad. Sekoni sokor lo. Sepenting sepertama ni katretan odi saya ani kakor lamang kise kebai deer sehari ni kan cuci dengan belengan biar. Seorang nah muda Habib Taufik ni katretan gula merengaki tabu'u manusiau fa innahu sakilanu. Inilah bahasa Arab lah tak kira ngerti biar. Pokoknya tabun manusia ni kesegelan. Kina bagi, beda kan to tabun bagelan. Siapa? Tak kira manusia. Kina bagi. Yo kalau tanya ke panjenengan tabun segelan ni kapun lengkap ni ke depak okor di nembian. Beda sebagelan setengah. Jongok ngalaki meteran mari. Ni tabu ni kan ni cak terlalu susah mikirin tabu. Kira bagi asegilanu teretan segilan karo. Mak posang si ala ku ke borok ke timur posang si Arya arwah duda mah segilan. Kira bagi jawab pekompak tabun manusia bi tabun kecer rajaan tabun zer. Din kecor aja tak abun gak arwah manusia ngakan ni ke paling banyak ni ke pak bereng kini ke norok tahlilan saya tak pati macam karo biasa gula sompak gula ni ngalai gila ajuk toju banyak sengitek badan nang budare mun tahlilan ngetek dia berarti dia badan apa sombong sih ngak ni teng soroma suap gua itu apa nyan gula mak wap masuap masuk kah songkan gula songkan apa kayak sangkai jadi ya kina bengki aduh tengleyo sini buat ceteritan masya Allah nunduk husuk tahlil saya lain pakai pekan kuni kau jun kebobo ngak nekah tenglah tu nik saya lain karo husuk atuh kini kenyap cap tu tengi congok ajuilan beledang gitu. Edung aduh leso ni ngalengak ni kebadan apa sobung tak pati kenceng nyari barokah nikah kula sombek nikah tinggal mari doa kan tedung nggih mari doa nase itu rokok itu napa boleh oleh kan sebeda karo sepakane beng karo doina anu ngak dumar karo tera deui terus ya 2 ki ya dengan onjengan 1 sebereng 115 gemet bi beletang gini ya Allah Allahumma sholli ala Muhammad
Aduh jak tabun manusia asekilanu ning sege segelan sapeh bi manusia rajaan saya tabun sape tak tahu belengen teritan kina wengki ngah kan sesak karua korang sape karu lain comboran karua kina wengki banyak daerah sape karu aduh sobung nih sape ntar ke tuku perajangan pas ngucap meleon segadan beda sobung tak belengen sape nyaman sampai karo apa karena urusan rezeki seneng luar nih saya ngatur Gusti Allah wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha fil ardi mutlak mungkin dia beneneng bumi rezekin banyak pangeran kor lah keluar usaha lah cukup kan nih kapon kina bengki ujangan belengan urusan kenikah bobeb kula terus dadi orang soki aduh orang soki tak nyaman ongguan nih kak orang soki karo gi egleburi maleng kula tanya mun egleburin maleng saya napa punten tak saya kula tanya kembian maleng antara kering soki apa antara kering miskin lah ring soki no guna melulubi maleng karo deritan mun ring miskin ya Allah mati di maleng koceng tak pernah jompan jangan tak ada wengki bu nyaman ring miskin karo sobung na pana tenang odin kepangkin bi ring pan mapan ya cek rudino ring miskin bisa ya cek ya cek kajekan nolongin masjid nolongin pondok ya cek acabis ke kiai kahabe poron deng miskin deng soki ledak kira poron deng soki ini kata temun nabi para penipu karo antara kering soki apa antara kering miskin reng soki reng miskin tak kendai penipu di mabada reng menipu antara kering miskin ketipu tibi tercorok kina bengki jadi reng miskin saya napa punten saya lagu le tanya kembian itu agin tau terus jadi reng soki napa reng miskin lah ada gagal gini seboran beda jazaan dari kanjeng Nabi dua dari kanjeng Nabi biku le jaza agin gembian maren seporon ngaco baca agin kada Tuhan kanjeng Nabi Allahumma nikah apalagi nih Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni fi zumratil masakin ya Allah kula podi dalam keadaan miskin ya Allah pasabu ngomor dalam keadaan miskin dekireng miskin nang masar pamolong sareng dan kula ya Allah Tuhan kanjeng Nabi mate odi miskin ngereng saya siap jajaan menceng daerah mana ya cak gula tibi kita apa tengah malaki ya sedih cak ngandeng miskin mate tretan orang soki mate yang ngok soki ya kengkaro aku nih keleburi maling tak lebur reng miskin karo mun saren tak ngunci lah ngidu sarung guan nih gina bengki mun reng soki al gemetu gemet dah sekali gina bengki ya Allah ternyata reng miskin nikah saya sepenting remah asokor ke Gusti Allah tuh malarmu kebulaban panjenengan berarti orang si asokor ke Gusti Allah amin Allahumma amin ya rabbal. Nah ini kisah pertama, Yang kedua kortretan keluarga ini kebun Gusti Allah paringin akor punya nyaman nih kebun nyaman. Gini bagi, mula namun beda orang karon di logika di pikiran semua itu tergantung pada uang. Apa kata uang? Kita uang bukan nomor satu tapi segalanya butuh uang. Ini kabi gule jawab semakin terdekat. Jawab gule tak apa tiba bagi dengan gini kebun. Nika songo diketok kabeh kuwi lho. Allahumma sholli ala Muhammad.
Beengki jet lakar sedaja jet puto besegeng semoran beni nomor 1 ngurusan dunia kan ya benih orang soki karo jet lakar kelar melegasor geng tak kira kelar melengit deh kira begi kula mereng nih kata abid nang situ bondo kasak beda ganjana bela gula nih kah ngobengin kasor kena kasor melolo sebitak juta kasor sebitak juta keng tak ngira redung kebayap kina bengki bagaimana apa orang soki karo kelar mele mobil kelar mele sepeda kelar mele compok keng tak kira kelar mele selamat kina bengki bah korang besen namun mele selamat ke kina bengki Allahumma sholli ala Muhammad bangki jat lakar wanu be pundi besen ni ka saya iya nyaman abangun compok pemapan kage compokan orang soki kelar abangun compok keng tak kira kelar abangun sakinah mawaddah warahmah kelar kurang besen kina bengki lu jaringannya tan orang sebeleng soki semakin paling ruwet tretan kina bengki saya paling ruwet boleh ini ke orang miskin saya tak tahu syukur boleh tanya sama Ken nih kak, badan apa sobung orang saya tak tahu skor nyaman peseron. Reng bini kaya nih kebiasaan reng bini nih kak, badan apa sobung. Makanya gue tak bini reng kaya. Entah kok seroy melolo. Gulak kor-koran kak, ya Allah, waktu tangkep melemas. Engkau biler ya. Makanya ngastet ini kayak ngojong nih, songkon banyak seberot bapak. Seroy melolo tak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya enggak dari terus saya gini. Kone aki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulanya dadi orang karua cokopon korlaban Gusti Allah keluarga paling terentem nikah busai bon saya saran. Anak norot binih nikah adukung ke perjuangan nyaman gini kapon kina bengki mundeng bini solehan nikah teretan muna seroga lagi negara de remaga mangkok kundi kelengan garit kak tak apa alhamdulillah saya laki ngucap ya Allah le tenang dua akin bingkok Gusti Allah le mantir tak pegak 2 tahun jadi langsung bentong saya laki ini kecerai gelu selake. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya embian pak, embian juga engkau tuh bisa ke keluarga kering bini karua beratin. Mau embian ini tergolong orang-orang al-kerihu sereger ya pemapan di bini kakek. Seporan boy, jangan dengan doi negara. Aduh, lah tahun neng. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus nung ring bini golok corne ke kapi mak repat manjelong ting ningali bini tipi tak benda ya ambung kita ikut ambung gada lah bada orang laki cerai tanda benda bini marang kok tanya ke binian bada yuk lagian siapaan ngacung muntem mau marin cekel yuk koroyo pasal Allahumma sholli ala Muhammad bian roring bini ratin bini nabi bian tak iba glowing rosak bian cerai bian gini bengki bian wah nu beb si bini ini komentan si mapan ba iya jet lakar mun lah mobil karo jen larang karo prabetna jen laranggi jen mapan ni jen larang mun beli sepeda pancal karo ambian ya ita ada prahabeten na karo bon makai jemur ta arap karo tan selemakin nang songai ta arap karo kina bengki lamun selarang enten beda prahabeten ambian teron di reng bini ratin ya rabet pak rabet melaki segerin care pemapan hembody ini kan enten saya bini ngucap mas melaki hembody mas aku pingin mulus ngucap saya lagi tahu saya hembody le cukup minyak nyor insyaallah glowing ya care munda iya
Allahumma salli ala Muhammad. Sebini minta bedak, tolonglah mas, bedak mas. Mun tak kelar ke Maybelline ialah ke Pixie, tak keluar ya ke Wardah, tak keluar ya mer ke bedak. Tak kira tahu bianten. Mun gula tahu ya dengan cedot meloloh. Allahumma salli ala Muhammad. Ni ke banten tak usah bedak lah. Cukup. Kapur ajaib. Anti ngerenge. Buni kun ambung jadi ada mau burca mau ngahir. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kon, nomor 2. Korlah bula ben panjenengane paringin keluarga. Nika pak akor, pak syokor ke Gusti Allah. Cokop nika saya pun Pak. Malar mugi rezeki agine ben Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Senomor delok nikah pakuat kelaban ibadah. Senomor delok pakuat kelaban ibadah. Senomor delok nikah korla bula sareng panjenengan ibadah. Sebene nomor 7. Soro beujeuna salat aso. Beujeuna ngaji beujeuna alako ala senomor 7 ibadah. Penomor 7 ibadah. Ani kamun bedeneng ada banyak barokah. Banyak hubungannya banyak barokah. Seboran nang kenang nagula ka sya taritan mun salat subuh seboran mun salat subuh karo ki beda setong daerah ka sya daerah gul. Mun salat subuh ni dari pengimaman sop pertama, kedua, ketiga beni genteras sampai jalan bungembung ka arwah taritan tadi orang sekali sepe. Nang nagula ka. Meneng ka iya alhamdulillah pada bae iki. Ya susah melo lecek ibadah tak ibu nomor 7. Susah melo ibadah ni ke nomor 7. Salat nomor 7. Suruh salat sakit tengah. Sakit tengah aku lebih tak kelar. Ayo jak salat teng. Mulai bila salat masakian tengah sobung. Si masakian tengah ni ke bini. Ni ke masakian tengah. Ongguan ni. Bini saya masakian tengah haram beni salat. Korlampian tepak salat tah rukun tepak sujud tepak. Tak kira sakian teger dia. Ongguan. Lemun bini gini ke masakian tengah terita. Ongguan kula ndi tretan karo sampai operasi tengah sakit. Kula tanya gara-gara salat beni apa? Abini gua. Bongguan. Ni kasi medek karin jamu karo mbian yo. Ajam dulu tak pati kenceng si atelur kar. Kita atelur lagi lah ada. Ada aja mah telur nang tetanggen nah. Bisa regere jadi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi terakhir ibadah penomor 7. Ibadah penomor 7. Kini kerja kaje bon ala kok Gusti Allah bon. Mari sini kasih lain noro aki, noro buntek selain. Ngiba seneng, ngiba bunga, ngiba barokah, ngiba selamat. Malar muka boleh sareng panjenengan situ jaya rezeki yakin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya terakhir maca doa recep areng bareng sareng dan gula siap. Siap. Jamu tak ranjing sangka gula siap. Ayo tanang angka doa tanang angka. Ayo angka tanang angka. Cak kita ki jadi kalau mau ngebaca jadi. Taron. Sebiasa baik. Bahusuk saja. Toro gula beranyeng. Bahusuk semakin. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan makin ni ka bulan istighfar. Macam istighfar nyon sabora ke Gusti Allah nang len bulan sita pongkor ya sita pongkor bulan sarang panjenengan ni ke banyak geleroh banyak salah nyon pangapora ke Gusti Allah malar muka ke terima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah waghfir li fil ula wal akhirah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya ilahana, Rabbana zalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ighfir lana ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ighfir lana warhamna ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya umdati, ya uddati, ya munkidhi min syiddati wajjahtu laka wijhati ajil bighawthi ya azim ya Allah wasakhir al asbab wadhallil as-si'ab waftah lana al abwab bin nasri minka ya karim ya Allah ya Allah ya Allah warudda kaida al-kaidi wa kulla taghin maridi wa hasidin mu'anidi bihaqqi sirri ta sin mim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mular muka kita terima aban Gusti Allah. Dan kula munabi berdajak gejak setelebat seboraki lagi. Ambiane poci aki nabi kula mular muka setaje tusane seborawan Gusti Allah. Sekadin toh sausa pemator. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina tatabbur rahim warhamna ya arhamar rahimin waghfir lana ya khairal ghafirin warzuqna fa innaka khairar raziqin wahdina wa najjina minal qawmidh dhalimin ya sami'al aswat wa ya mujibud da'awat isma' sautana wastajib da'watana bijudika ya ajwadal ajwadin ya akramal akramin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin subhanakallah Muhammad